Cookie Worship Service Shillong Marriage Enrichment Program Session 2 Speaker Rev JM Paopu le Nu Lucy Dimnu Tuzing ka ay Bible simnawa ama ki thu ding principles of partnership ti panbom thei na ding lang chu tunila lang ay sei ding wa hin Efesa bunga chang som lenga pana som ni lenga chan Tim Keller kiti pathin mi mancha mama khatun jong adam na lain New York Presbyterian Church pastor ahin aman the meaning of marriage ti lekhabu hoita azi na aha sei mama hi hichela aha sein Christian marriage akiba alona I culture chun EPSA ham avet sa nan achung lang ipidinga kisim ham ti le phat ni khu ho hoita lo ji in sunga dinga jong nu pa ki ka dinga jong phat ni khu ho hoita lo ji in a hoina lang cho ding a hoi lang holding pathin lungde ep ham ti holding chule chang som ligit na chun the message translation chun ep say ham ti le zu hi don't drink wine ati so but drink Holy Spirit ati so wine na don wa hi le self control lo ding ai sit na lang hi but if you drink Holy Spirit nang hawa dinga na insung kitu na dingo dinga hi chule chang som le kuna achun la sa ding thu sein in ku ala sa ho hi lai sa bom thei po le adi na khat a umin lai sa thei lo le ikina azowa la ki sa thei lo hin family mai cham jong ki bol thei be lo hin na nang bolo nang taw ki ti jeng a hin ama wang la thuma sein sol cha pol chon ep la sa ding ham ti la nam thuma ki se ya hi chule chang som ni na chun pathin chunga kipa jing na thuwa sein chang som ni le khat na achun e ho pawa kile na hi Bible akile dan kadai ma na atamma man hling lo ze pam ti na ding jong aumin Krista na za luwin zipan jong azinu za hen lang azinun jong azipa za hen ati cho translation di ta ding chu Krista na za luwin khatle khat ki za tu win ti sa nga na zipa chu na zinu za hen lang zinun jong azipa za hen ti to apan ni ti chu I culture to kitu be lawai he che ho I bidinga ken dimnu ka za ding ham aman ke za ding chu ama mo pu na hi ti langa ki chi ai ama wang Krista na za luwin ati so chule chang som ni le ni na ven wa hi le jong Krista na za luwin ati ki chu thunoi lut ta pasal ho thuman na ding hi zinua ding a jong Krista na za luwa na bol ding do lu a hi ati chu hi chi sei phanu wa hi le bol ding by force a ki sei ji ai sol cha pol chun Krista za mi ping tha na hi le Krista na zal chun hi chi na bol ding da nei ati chu chuma bang chun posal ho jong in nei pu ho jong Krista chun hobung angai lut zala ama hin kho api bang chun ati chu nang hon jong na in nei pi ngai lu win atin Krista chun ipi a bol pi ham ati le cross a thia ai ki ngai lut na thui sei phat le aman bol ma sa hen lang hele ken jong bol ding kan yati langa kichi ai eima ma ni bola hi le akhat chuna bol lo le jong kho lo ke langa pana lungthing ta aka bol hi poimoin ti dingin poimo ka sabin akipat na dingin kahin kho wa hin jingka ka tho pha no le athoma sa chun tui don ding kalawin ka kipi thonin na tula hi ama akong nat ji a tho ha sa hin tula hi ke ya tho masan ka pang jingin room service ka ti chu ken tui khon ni ham don ding kipi a chule akong dam na dinga electric heater na tui sa ding chu ke mo pu na danin ka gelin man jong einom ta ki munalai chu man room service 18 ki pa ta ina ki thowin na jing ka I tho na dinga poimo ma khathi lung hlai ta ki tho sa ding poimoin I pidinga tu chan ti lo ding na aji chu na lungel hi ani khotlunga na attitude ding hi na jing ka na khohen apana ki form pa ya hi chu ji a chu
in sung atmosphere in sunga hui jang thena dinga na de wa hi le jingka I tho a jong kilung sit a ki thop sa ding da nei na I mun nom nam a hi lo le na I mu thei nam ti ho a na a hi lo le tu jingka hi na I mun nom ham I pi ham na hung tho ha in na tho thei ding ham ti a ki ngai lu ta a ki tho sa ding ei tu chen abang sei lo ding ki sei kuma ki tho sa lo ding ei aji chu jingka a I tho le ni hla a last thought ingai tu na aki chai na pen hin zan khua alu ho hin na last thought chu hi lunghang ma le chun na I mun nom hi veta I mut wang ki mo ai ama wang I lungha na I mut ti le lunghang lo I mut ti hi kidang ma ai chu ji achu thil tamta hi isu di ding a poimon family life a hin hi thei han lang hi le jingka a jong kipa ta a tho ding da nei chu family life a pat ding da na partnership isei nom na khat ei tua efesa upaw na hung sim do chu tu ni chana ki sim pha le ka ti za leng a hi na ipisi am ti le pathienin nu pahin ho hi pakai in he compare it with Christ and his love for the church na e ho nu pa khat hin ho iman hi inop imana ikingai to laya zo we are symbolic khat jo Christ's love for his church Christ's care for his church we are picturing out na symboling out showing husband relationship with the wife ahileg pakayin hitsana nu pahin ho hi sang ta angai tu na aman hobung angai lut a compare hi worthy ki hilau chu na tunin zinu le zipa husband and wife relationship na relationship ho chu vekit le chun Christ is depending on you na as you love your husband as you take care of your husband and husband love his wife and take care of his wife Christ is comparing your love for one another with his love for his church chingai tu phale very saphon awesome chuna because we are not worthy we have failed him so many times but he is not giving up on us na till now he pathienin ayo husband and wife kingai lut boa baita ka thu ti a baita inangai tu laya zong pathienin mi pieng tha khat I hi le na Christ is the way I love my husband the way I love my wife and take care of her jihi hobungin pathien le hobung angai lut na to a compare hi ti chu nana hai ngil hi lew chun de ka sai na chizi achu ken kazipa kazenna kazipa kangai luta kachate insung kazen chu kazipa chunga kazen kakisa na laya if we think that you are doing only to your husband and we don't get anything in return it has said ni ombetana but do it as you do it unto the Lord atiso na pathien chunga na bol tabangin ingai tu lewang whether we get the return or not whether they are grateful or not na pathien koma ka service tabang ngai tu lewang in sunga I bol chu I attitude chu chom veta ichi hi dunia atha anu le pa hon jong ingai tu tha dingin de ka sain pathien in efisa his chana e compare a hi le na chu ke mi hiam hi na ka zo lo de hi na ai wa pathien in e ki thu pi di pathien hat na to ka zo thei a hi ti chu tunin atha partnership in marriage is say na ichi jong ka sei khanu sei be dinga poimo umintin compliment not competition kativin ka sei num pau hi ki compete ding ki tep ding hilawa ki pan pi ding ki thu pi ding jingka a nu pa hin kho ki bang lo ti a isei to ki bang thowai hin aji chu I temperament mi abang lunghang ba yomin alunghang ha azong yumin chule thil he bai jong yumin thil he ha azong yumin khatwei go hatia ZCF nunga khat ko ma kachibayin nang tu chunga nakhat ve nong ki khop na ham katile even anuin he pa ke kum ni khong ki khom tai tin na pastor khat na dinga jong ke jong ki khom man be lo ka hi ji achu mi tha ham kan ti ya hin
มีเฮปที่หอจงจูกิฟต์กันนะหินนะมีป้าหอนะบอลเทอีปีดิงานนะบอลเทโลฮัมตีละงาอิจิอามีนูนหอนะบอลเทนังอีปีดิงานนะบอลเทโลฮัมตีละงาอิจิเลวังกิทัสไปไออามาวังอามานะบอลเทโลลังเกย์บอลเทลังอะฮีเลทนมตากิทูปีอากิปันปีดิงดานอิจิคอมพลีเมนต์อิติพันเลอดีอาอีมีนูมีป้าหอโตอีคอมเพร์เราดีว่าไพ่นะมีจีเตไอเราเลยจินูโตอาเฟลโตนังนาเฟลฮีเอตีหำนะมีป้าเตนซุมอฮอลเทียมินนังอีปีนาตีหำตีดานาอิเซเลอิจิ positive hi lo a negative langa chi a hin chi sang in hi thei hi le I wish that you can do like this ti langa chi zo na chi je a chu mi nu mi pa to iki compare pha le a compare nu chu imu pha le jong ki muda thei a hin na chi je a chu compare hi in sunga dam na sanga dam lo na om zo a hin chi je a chu a poi mo ma hi le pathian in ki bang lo ni chu khat le khat ki pan pi dinga pathian ei de hi ti khat ani na upaw chunga ka ki pa ma hi le numei le pasal ki bang lo ke class 10 pass ka ki chen wa chu kum som ni le thum ka hin Bangalore Bible zowa nga ka ki chen wa hin aman mi maya jong ei paw jong phata thim lo na Catholic boarding school aka khan do hin class 3 apat class 10 chan chu sija ei mi la ki ha hlan lo ji a chu ha sa ka sa hin pale ke thu sei mi ka hi lo hin ki nervous in mi mai jong ka din ngam lo hi chu ka ki chen zo a chu upawin na sata e til kho a hin e encouraging sharing ho bolding a jong e encourage adi a Shillong KWS student chaplain ato line kem ho a jong to say ti a counseling ti ho a jong na sata e til kho a hin khatna ani na a i secular langa jong BA chan tun MA ka chai tai na ka chai na sot nai lo hin MA in management and leadership chu 2012 a chu ka chai pa na hi ka sei nom chu he allow me to bloom and reach my full potential na ichi hi mi abang hi tua adi anu pa jong azinu ama sanga thim zo le ai lo le sang ta hlun di chu adei lowa suppress a bol tam ta min na chi a chu adi anu pa kazi pa to ka kitchen ji in ama hlun na di chan kalun sa na kazinu chu alhun na di chan kalun da sa nam ka ji pa chu ke to ka kitchen ji in alhun na di chan kalun sa nam ichi hi compliment iti na zong na khat le khat ke to a kitchen ji in alhun na di chan alhun na effective ta in akimang cha am ti zong tua adi a pathianin ji pa ki thu pi ding zinu to pang bom dinga partnership khat le khat ama go a aphahi adam chu ama go a phalo je achu av akitho pi di av apia chitabanga pathianin jong nu pa apang khom chu khat sanga chu effective zo di hin na positive langa ikitil khowa tha ikipi le chi chu pathian de na hi ti chu tunin partnership isei phale to complement one another na to build up one another building your spouse self esteem jong akichi ti zuin na adi i background ki banglo a hin nu pa jong inferior complex to na ama le ma ki ngai se in sung background aphat lo zia sumle pai bo hi lo self image destructive ai lo le nu le pa ki hen ham ai lo le in sung anu le pa ki ngai lu lo ham in sung ha sata ang hang do ho chu low self image le negative attitude anei we hin chu nazi le nu pa jong ki bang lo hi na i khan hiet na in i background na sata e su khai chi ji a chu i background jong phata ai ki het tu a i background ha sata a hung khang do ji khat na nei kham ji pa khat na nei kha le jong ka wang se ta ve ti lo ana pathian in hi chunu hi a full potential a hlun theina dia ke he entrusted me na ke e monge na pathian in ke e ngan se hi ti langa la how to build up your spouse na self image ichi hi apoi mo na nang ima jong bol thailo ti ham sanga chu how to build her up how to build him up hi poi mo na izinu izi pa hi ahlun na di chan ilun sa chu khat hi le angai tu dan jong adi a example khat sei le
upau hi chaga a khang do a hin in sung vai chata a khang do a hi je achu aneu la ya jong school fee pi zo lo je achu khat ve Don Bosco ka Churchanpura kai uniform anei lo je achu playground na izat ve around the school around the school school building around so ei lai sa wa hin na chi chu tu la teacher hon he thiam hi na ek kitinom chu na achapang self image chu a down di dan chi chu ni izat ham na thai about 3 months na 3 months ham al hai chi zo wa chu kai zo talon government school a kai hin na background chu an jong bu si jong ni khat ani ve ne zo lo a khang do a hin I ham ong pian tha a chu his self image to some extent was built up na I wang deep down at the core su ka ki chen wa jong a tolop jong tam lo hel chu zagiet ham chu Shillong ana 1986 chaplain ato a chu zagiet a lo en tin an tuita rasan an ka neu na ai le ipi ham jungle la ipi ham me ho jong ka la on tin ji ka honu ken nei kot a ka to ma su khat vei vei lung siet ei sa in tin zal khuna ka ki ho lim phal le evangelist ha sana sa am chaplain ji chu wang se na ki sa am ha sana sa am ati chu in sung nom zo dewa ka khan khang do ka hi ji a chu ken I knew that deep down in his heart na a background chu ka he ji a ke wang se ki salo ambassador pathian ambassador ji to ki cheng ka hi ka tin na nangbang ji pa ka nei kha chu wang pha ka ki sa e ka tin I love you I'm proud that you are my husband ti na sata aman jong ei second jong ka ha se that built up na his self image so much even during our marriage and for me also he built me up na ke jong mi la ading ngam lo pau jong phata a hello chi chu aman ei build up in ken jong I chan hama ka encourage a hin na nang bang ji pa ka nei wang pha ka ki sa e ti pathian ambassador to ki cheng ka hi suble pai chu alo pi pe na hi ena ti ho na sata ka ki til kho nain we build each other up na ichi hi mi tam ta nu pakal hi I hello ka iki sam set ham thil phalo iki sei pi chu we pull down each other na uchi ji a chu God wants us to build one another up so that we can be a good partner na partner hi thei na dia chu khat le khat iki build up ngai hi ti building up or tearing down akitin na khat zo zo hi tearing down akisa do sa chu phelha langham a hi lo le asisa chu bol do lam sa do lang Hillary Clinton thu sim khat akisein Bill Clinton president hi laiwa Hillary Clinton to Bill Clinton a khol chi nawa US sunga in nasata akisa khat umin construction umin Hillary Clinton chun let's stop there and see that man who is building that building engineer aticha ai le Hillary Clinton le bill chun naga vevin na in sa pa chu engineer pa chu ai le Hillary Clinton ex boyfriend aki ho zo wa president Carl langa zo no wa chu Bill Clinton chun Hillary Clinton koma wang pha na kisa na am na ti zo man het chu koi hamati le he was my ex boyfriend ati chu na ai le man wang pha na kisa na am tunia ke to na kichen nang American president wife na hi wang pha na kisa nam ati le Hillary Clinton chun if I'm married to that man he will be the president of United States ati chu president dinga kasim do tho dinga hi na so you know it doesn't matter whether I married to Bill or to that person hi sim do thei abang hi sim do thei lo jong mi ana umin na sim do na dinga pan pi ibola ile jong pan pi thei lo ke ka namun a ei sa tan tia them khat be su di ding jong num lo mi bang a umin negative mong Reverend Kaiser come to say dan hele a constitution jong negative mong atin na bi abang a constitution jong negative mong hi chi lo hi mi a general hlang pi a hi su di the hi chu hatna a ka sei no mo a mi hin khuwa hin self image ho ikisu sit sa the a hin na mel phat lo to ti lang a hi lo le na le khat thep lo to ti lang ai ki bol kha awa hi le
nang na in sunga pana jong na in ko ho jong ti langai ki bol kha vai hele di lo mong ai ani na hin unconditional acceptance pathinin e hi condition su di masa umlowa e poma a hi ngai lut na kiti chun he che bol masa in lang ka ngai lut ding na hi ati hi in e pomma ngai lut na pa chun ama a dinga e kai a hin chu jia chu ama a hi na bang chun pom phot nen lang sang phot la chun kiti a hi kisan na dinga chun he che chen hi them khat hung hi zak la chun phan te ti lang hi lo na hi na bang chun ka hung sang in na hi lo le ka hung pom thein he chi apana kisim do kit na ding lang pakayin ipin tha ni wa chu he che lom ma nei lung se ti a alung sin na pa chu e ma main aphalanga thin na ding ama adinga hin khumang dinga chu ikipi etabanga he chi apoi mo ma man azowini say when never compare with others chule mi ma anga kisi sit jong e hola jong a umin zinu zi pa kisi sit be belowa icha ho jong mi ma anga sei kha le kha thim hi e direct a kiti jeng ti bang na a u chu le kha thimin an au hi le kha thimi ama za dinga hi he thili bol ho hi atam ta hi en i ma cha i gel lo mai the ama wang cha hon jong apo zo lo ai kanun le kha thim lo dinga e se sai ama hon asung langa dam mo na khanin ane yuvin ama ho self image akivet dan hi di lowa ki ve wai tula hi churchan put town na hin suicide case atam ma man last Sunday Guwahati EBC pastor pachun question nei dongin ama het na chu mi som le sagi ham khangdong thagup sunga ki khaili mi som le sagi ham hin chu EPG ham atin na aji tamta umveta aji len mama khat hi insung di lohi he chi unconditional love and acceptance lo po le them khan na hung phat do ma hi le ti langa ka ngai lut ding na phat lo le ka ngai lut lo ding ngai lut na pa chu condition lo ding ai ki pa na pa chu condition na ai that sa nan ka sei na zuya hi le ka sei banga na hi le ka ki pa in he chi ho chu ki pa na ai ama wa ngai lut na pa chu condition lo ding dan ai zinu zi pa ki ka azong pathinin i hi na banga e poma e sang a hi le en zong chu ivet ding dan hi le kilom ta ai mi maya ki sei siat lo di ti na adi a ken wang prayer group taw na azong na khat ve ka chapa pieng tha hi in e taw pi in ti ho bung hwa I sei zong sometimes it has a negative impact na chu mi abonin e ho I chapa chu e burden pi di hi lo chu ona abangin sei siat na an ai naman di ama ho insung chu achapa phalo a hi ti na a anaman diu ichapan aza akit phale ho inaung ki khom nom ta lo chu na chiji a chu na prayer partner insung angai lu na ha sat na sei the khat le ni kom ham na pastor pa kom ana sei le ti lo na khat ve insung kazipa pieng tha hi in kazipa mit mo in ei taw pi in kiti chu e hon wang lung thim thing ta ai iga sei hi mai the na taw na ingai lut zia ai wa mi chu ki bang lo a hi zia chu izi pan chi aza kit phat le min jong avet dan izi pa avet dan chu di ta lo chu asi pa chu mi phalo a hi na I vet dan chu church hon jong church member hon di ta lo chu uchi ji a chu e ngai lu ta e pathian mi ho igin chat mama ko ma I sei a hi lo le ai lo le I loi khat I pre partner ko ma I sei a hi lo le jong chi hi ki mo sei hi le phazo di a hi na in sung dam na di a hi ti jong ka sei no min na ichi hi ki sei siat na ti chu abangin mi ong khala na ka ji pa chu kam la thiem lo na ki fel lo ti ham ka ji nu chu le khala thiem lo ti ham ai lo le mi mo khat a hi ti iki sei hi mi anga tia ki holim na I mo sei hi we are pulling each other down na khat na ani na a self image zong ichan hama isu ni ma hin I hello ka enwang kho isa lo wa I mo sei hi mai the ai wa khat nu khat pa dia num lo the phale I loi hon zong
mi zi nu khadin azinu azipa hiti sei chu kiza be lo hi na nang le nang naki phat se ya naki ngai tu la ya zong min na za lo hi na azipa se kom azinu se kom a in sung mi se kom ti ho chu min aza be lo hi na taw na ham counseling a ki sei chu thu chu ma hin chizi a chu because two become one atis na bible in nu pa hi nazipa na se le nang na ki se to ki bang a hin na nazinu na se le nang le nang ki se to ki bang a hi zi a chu ichi hi khat le khat ki se lo di gi phat na lang ki se le wang o ka zinun ka phat na lang a sein uchi ze a chu I will try to be better na ti motivation ikipi di su dei ka sai ka te nu ko mai pi ka sei ham ti le in sung hi adi a khat ve e ki ka boilo mi zi a chu ki boi thei a hin na min jong e in sung thu te nu le mo ki ka chu heno ma hin na ipi ham ka ki sei chu kan nu ko ma ka sei chu min ka te nu ko ma min e ni hi ikilung hlai lo na om le iki sei di apolanga hi ipan bom di iki sei sian lo di ka ti chu chi ja pi ti ham ka ki chen ti la chu mi abang chu ama ko ma chia das Paopu le Dimnu wang phama mai nang tabang nu anei kha ji a na in sung atu te ve thei in sung ve tup thei chi ji a chu ama nu nga gol lang banga chi thei ama ni chu awang phai ati chu ai like henun ipi sem tel ama ni san ke ka wang phajoi na ama ni tabang chanu cha pa pathian ei pi ji ati le seidi om talo chu ai wanga ke ko ma jong hung kit na bang hin nanu chu awang phatave nang ni tabang nangai lu nu tha tabanga bol lowa na ngai lu ta na vet chu nanu wang phawale te ken kanu sang in ko ho ka wang phajoi pathian ei pi hin na iti phale seidi dang om talo ai wang kam khat kam ni ham kanu ham ke ham in sei seleng chi chu hong leng di ken ka za kit di ka ki ka chu se che di na he thiam na chu na ei ngai lu ho chu ei ngai lu ta hi lo chu ama hon sei se na man ding in kanun aza kit di chi ka ki ka hi di ta lo di chi a chu in sung dam na di a chu ki sei se na hi na sata a iki control di na nu pa ki ka ki sei se na bo hi lo in sung thu a zong min thil si ham ipi ham na te nun hitabang aseye na te puin ti bang aseye na uten tin aseye ti le zong en aphalanga isei zo di chi aphalanga isei le ama hon anaza kit di za phal ken hiti a ki sei se a aman aphalanga isei pi chu mi phamo hi hinte ti theina khat na hong the hi zi a chu hi criticism hi na sata a gossip criticize hi iki with God's help we need to control na aphalanga positive langa imanding de umin e ho society nop lo na hi chi a hi na i hlom lai wa no ma no ma hi in nga to bang i pha awa na bu le me jong i ki dom mu i tam che le thu jong tam che i tam che le num che le kilom ta na anum lo hi sei ding dang i het lo ji ai ken USA mi ho la jong ka sei ji i mo nu ham in ko ma nu ham khat i sei hi thil dang het lo ji ai sei wa hin i thil het hi lin hen lang hi le na ama ho lang ki sei man lo ding da na hi na ama wang i thil het hi tho ma man world view jong chu perspective hi anan neu chakna ana ki cheng ai chu ji a chu thil het da hi neu chakna ki he a hin chu le i sei ho jong hi phachum ding ham ti a ki sei lo na sei ding be lo hi a ki sei tamma mai mi na na kholai le mo a kholai leng ti jong umai mo a ti chu mo a ti chu kholai leng lo hil ding da na hi na ama ho phat su mang pi e kho ma hin thil tam ta hi ip thil bol hi amo a I bol hi tamma ma ti na hin chu ivet ding ni poi mo isa win family a zong zinu zi pa ki ka azong cha ho ma anga iki sei kha lo poi mo ma na nanu ma ti ho na pa ma man thinan hi chi thua chu cha hon jong inu ham pa ham ana vet na chum the hi ji a chu ki sei kha lo ding poi mon i cha ten apa ngai lu hen za ding i deile anun apa aza nga in na because children
learn more by what they see na en ikama na pa na za dinga hi nanu na za dinga hi ti a isei wanga ei ni ikiza thon lo a ikingai lungset lo lewang chapang hon a het mama hin na uchizi a chu ei ni ma in practical ta at ichaten apa za a ngai ludi idei le ei mama in ibol pai di paten jong na ocheta banga azi chu angai luta aza bol di pale alina a praise first then correct adi a pasal ho adi azong numei in number 1 ingai cha chu security a hin na lang pia pasalin adei pen chu ange numei chunga ange chu respect pasal chu a ching pen a he pen hi le jong na iza bol le nu ma sau chu thil pha khat jong command ham ai lo le direct ai ga sei sanga chu na za na to isei le ane theu chu azui theu na chi jong isei dan to kilhona chi ji a chu a hlang pi a thil khat ham bol hen tia idei le jong direct ai sei sanga a thil pha bol chu phat sei ma sa di na chi zo le hi thei le ichi bol thei le chin ti le ki hong zo chu na psychology khatin example khat upau thu a sei phan le a hlang pi a chapang ho ale zo a chu amai lang ham ka to na chu phata ka ngai pi na chu kaza na khat chu na ka zi pa hi a thu sei hi pastor ho ko ma ka sei zu hin pastor pan thu a sei na le pastor nun phata a ngai di na a thu sei nom hi le zong na nom ta banga ingai de hin na ngai pi ding khat da hin ngai zo phat le khat ve correction tho chu na ichi illustration na ha man wale ai lo le na thu sei khat chu direct wale ti ham ka sei nom pha le direct ka hil lo na a thu sei a pha ho chu ka sei ka pat ma sa chu na tunia na thu sei chu illustration chi na man chu anom wale ai lo le a point chu a pha e ti ho khat le ni ka sei ki pa ta chu na amud dikta chu zo pha le pau khat ka sei thei di ham correction khat ka sei thei di ham sei of ti ta chu na ti hong ta chu a hi le hi thei hi le illustration chu na man walin hi thei hi le tam lo mang thei le chun ti le ki hong zo chu ai wa direct in upaun athu sei jo na thu sei tu ni chu anom hi ve illustration jong na man wale ti le wang ki hong lo di chu sitabanga kati chu mi hem hi different temperament different way of looking at things si pathian able dan ki banglo hin na numei le pasal chu numei adia chu security number 1 pasal adia chu respect adei wa hin na thil khat ipi ham thil pha hi le jong with respect if you show respect to him they are much more open na for correction ham for improvement to respect lo pha le thil pha hi le jong azui nom lo hi a hlang pia ka se hin na chi hi het din poi moi. Okay, aba na chu 3 levels of love ti tamlo ki se hen lang hele kingai dot na hi level adon danin hen lang hele level 2 min o min akitin khatna chun eros love akitin eros love hi physical love a hi jingin zinu zipa sexual love a hin mihim khat hin dola chun eros love ana te dinga a hi azi chu zinu zipa hi zowa chu physical satisfaction kilung hlai sa ti ho chu ana poimo ma man chula a chun right time ti ka jiwin right preparation ka ti win chule right approach thil thum kana jiwin tamta na lai ve ta ama wang eros love a hin couple seminar la ka sei pa nu wa hi le vet sa na tu ni la a sex nei ding banga hitale su na jong phone ai ki howa aka la a ki howa mental preparation na poimo e katius adi anu me ya dinga na posala dinga wang anytime posal chu ready a hizing na electric switch ta banga hi ti so posal chu wa jinga hi posal chu ready jinga hi ama wang nu me chu ready jing lo a hi ji a chu posala dinga ni la abu ne newspaper sim tv zong ivet luk pha dai tai ti a chu posal chu ready jinga hi ama wang nu me chu hichita banga chu electric switch ta banglo a hi ji a chu lung hlaina anei na dinga chu eros love achun it has to have a right approach na even right preparation apoimo e kitich hichi ho hin
ตัวโมบายลินในตาวินฟอนอาจงกิโหเทยุอาหินอีปีนบอลัม I love you ตีหอกิเซเทอาหิตันฟอนนี่นี่มาสังอาอีกิเซเทโลจุทุจูมาหิตันนะตัวจูฟอนนี่นี่สุเกยุหิตันอิมันลวายเลมทุจูไม่อามาวัง communication จะป่วยมอมามันจูจีอาจูเอรอสลาฟป่วยมอนไบเบิลินตั้มตาเซียนกี่ฮอน2014 last year November พาจนกาลิมิวะ Pastor สมงาเลจีฮอละอาจน Songs of Solomon เบ็ดเมมาปนาดกกษวะหินนะ Pastor ขัดจนตัวจงอิทุปิวนั่นละนาวจู Songs of Solomon นะหิน topic ใส่ดิ้งหอจูเวนไอเลย bedroom to ที่หอจงกษวะหินนะจีจูa text จุนนะใช่จีจู bedroom มา Solomon เลยจีนูเกี่ยวลิมนะหอจูเฮจูหอจูกษวะอามาจน Songs of Solomon จูใส่งามดิ้งฮัมBible ลาอุมาหินไอ้วางตู้จันกิสิมจงกิสิมงำลวยอตินนะใส่งำดิ่งไอ้อาเจจูปะทีนินนูปากิกามันจะดิ่งthat's a Hebrew love song Hebrew love story ไอ้กติวินอันนี้นะจน filio love อาอุมินลอยขัดตะบังลอยพากิมันดิ่งไอ้กะลอยพาเป็นไอ้กิติเทหันลังเฮเลกะจีนูฮีกะลอยพาเป็นกะจีพาฮีกะลอยพาเป็นไอ้filio จนลอยขัดตะบังกิวปีดิ่งนุ่มกะสะเป็น a desire to be together พาดมันบอมดิ่งจูนุ่มสะหลอนนะตีลังหินนะพาดมังบอมนุ่มอีทีดิ่งฮัมทิลบอลจงจูเวทสานั้นนุ่มสตาบอลหลอนดิ่งตีหอ doing things together เฮเจหอจูอันอมินเวทสานั้นบุหนฮีหันลังอาฮิโลเลทิลสุทีงฮัมdoing things together อปอยมอมามัน being together as a friend นูปะหินโคหิมีตั้มตาอิน eros love filial love เลอจอเลอากาเปลาฮิจิทุมฮิอัทุมานูปะกะอามันดีดานหินอบอนินอมบอมเลอเดยหินนะนูปะหินหัวนูมตาอิมันเทนขัดนะ sexual love eros love จูอปอยมออิน to satisfy one another to complement one another หินอันนี้นะ filial love อปอยมอนะจูดองมาอีกในละอีเสียเดียตมาตำจนะอีกเจนจะพาเล่หอมเจหอมเจกิโฮเบะโลวาจงอินขดาเทจูอากิจัดน่าเดนเจอร์จูอีพีฮัมติเลจะปังหอเนวลายจูกิบวินนะกิโฮฮิเลจะปังหอทูจูกิโฮวินไอ้วังอีจะปังหอฮีนิขัดนี่เลหงเลียนดอดิ่งก็เลยจงไกลนัตโตหงเจดอพันเลนูปาอิดัมหลอนเลมีนูปาตั้มตาอาจารย์หอมุนโจมาเจโจพันนูปากะอบวยตั้มตามโจนะ emptiness syndrome กิติอินตินตุนก็หอนจงกระตุเวหินกระจ้าเตนี่ก็หอกมาตะโลนะขัด US ขัดเดลฮีเกนี่บอกประเทศลงเสียดนาซาลากนูโตกระตุนูขัด nurse ตรงมินก็หอลีก็บอมเวจิ emptiness syndrome อดีนูปาลอยพาตาบังอินักกิโฮลิมาอีกิวบฮิเลนะYou will be two strangers living in one house and never talking much to one another. Na uchika ahi mi patam ta hi extramarital affair. Anei namun hi midlife crisis. It's 45 to 65 years ki ka hi. US research abol ta ahi mi tam tain. Chapang ho aneu laya anu le pa hat laya boy lo na. 45 years to 65 years ki kahi midlife crisis kitin chi kahi numein jong a period jong nei be talo na hat jong hat talo phat le loi pha ta banga jong ki vop talo so men are tempted to have extramarital affair na chi ho jong I het pha hin na chi ji a loi pha ta banga I ki vop hi poya poimo ke ni num ka sa pe na hi le ina ka mu le morning walk naกะจีบอกมุฮี1 hour ตะบังกะกิโฮลิมุตูละประเทศลุงเสียนะจะกะจินบอมเจวาจุนะกะกิวปัวหินกะกิโฮลิมุหินจิจิอาจู you have to make time วางโลกเดฮี you have to make time นะ once a week husband and wife ไอโลเลอินซุงอาจงจิจิอาจูอบังฮีกิโฮดีท็อปิกจงเฮตาโลเอมีนุปีขัด officer ลอยนูขัดินอาเซยผากะซัมอาจีป้าจุกำโตมาอามาจุกำตำน่ะมีตัวจงกิวบเทไอ้เล็กจีป้าตัวกิโฮลิมนาดี
en ido hobe eidon bupin adang ki holim na di omlo chu ipi ham ka til ka zi pa chu cricket hi alung lut eti chu ke chu ka cricket lung lut lo ai wang ka zi pa ama to ka ki holim thei na dia chu cricket ka ki thiem chu a hi ti chu cricket min iti a ki che muham ipi ham a score sim da no ka ve in I learned it atina chi a chu azi pa to cricket tv a vetu khatwe ve go hati club a stadium ma na aga vetu chi apat azi pa zong mi kam to mi ti ho zong na alung lut na khat sei sa al heuchin full stop lo a zong a sei thei we hin na ichi hi kam tom ho zong na alung lut na chu na hol do di chi ho chun sei sa di e hon zong lung lut pi le uchu apat they come out na slowly chiki ho lim na topic khat the hi ji achu talking long conversation ki ho lim loi ta banga ki vo hi you have to make it na ama le ma automatic a hung lo de hin na ji achu ke lekha ha simbe lo ke activity oriented person ka hin sun khua in sunga chu I feel suffocated na ina kom le jong window hon hi ka de hin I lo outdoor person ka hin upau hi indoor person chu sun khua lekha sim computer the hi la ngai ham ai lo le na thu sei ngai ham sun khua in sunga the hi ji a chu lekha sim ken chu ama sim bang ka sim lo a hin chi chu ka ki holim theina dia chu ipi ka sei ham til upau tu nia na lekha sim la a ka heading a poimona sa ho ei sei pin ka ti zoina skipa tang sei zui su na man nu ma sa ken jong tamta ama apat ka head do na ka zil do omin chi a chu we have to use different means na iki holim theina dia I hat lai ma a iki holima loi banga iki vop ding hile when you are alone when you're getting older na cha te ho mun chom choma chi pha le jong you'll still be friends na chi hi poi mo hi ti example khat hotel ai chi phana buneding ai chi a hi le restaurant na dong ma dating a hung le ki cheng sa ho hi het bai ma hi ki cheng sa ho hi ilu no ben menu ve vin ipina du ham tin waiters ho ahung pha na hi le ise ya hi le ho lim ding bumbe lo mi bune ho ivenwa iki ho lim na chu ma ho tui tu na sa nam ti mei ham na adang umbe lo ye ji a chu abu ahung choi na ding na kitchen lang i vet lo na ahung ha ta ve ti bep he chu ho mei hi dating ahung ho chun abang table chunga kitu uvin na aki velonin a sei ding hau dan na no ma sa danu abu a choi lang a ke het lo wa hi a menu jong hoi lang ha a menu chu amayu wa ki benwa hi le jinga hi na hi chi hin I ki ngai lut na holim na tamta hi conversation su di apoi mo eti na jong a hin vetsanan dimnu chun tunia na le khabu sim hi hoi na sa ipi atizin na hoi ka sa ka sein ka sei lai ta a chu thili pi ham khat bol hen lang hile ka sei thanop na pa chu ki chaya aman bol khil ji ve ta na ka sei na lai ding ham ai lo le na ka nga ding hi tam ti khat ji ai conversation ivet na hi le na adang khat na chu vet sa nan na sei nom ka hei ikiti pai le na a sei nom pa hi sei sa ding e het hi la jong abang hi hung sei pana na sei nom ka hei ti ai lo le ken hung sei nge ti ho chun na hi chi holim na pa su asu khai chule a hlang pia ki holim ta hen lang hi le ka ngai dan hi ke ngai dan na ki ba lo na hen lang hi le ke ya dinga ha sat na ding ham ti ho insecurity jong na umma chu ji a chu holim na ta a ki holim thailo jong ai he chi ji a chu loi pha ta banga ki bop ding hi wa hi le nom ta respect at the same time gentleman treating a poimon na emi ho hin command lang I ha manuwin ama wang civilized society po wa hin gentleman treating a woman ti chu ki za tu a
piling ta akivet mi hi piling ta in kivele ama jong piling ji nga ai chapang ta bangin ki bol dan la jong chapang dana den ai hi chi hol a hin family life a hin long conversation hi nu mei hona poimo dewin na azo a upawin a sei chu di ka sama mai ke hi til very activity oriented very fast ka hi ji achu til all cha hung sei ju hin phata explain chu khat we tia ka ngai chu til dang ka bol phal le hai ju hin na phal then I realized my mistake sorry ka ti juin but it broke the conversation hita hin na it is on we need to be careful I need to be careful adi a nu pa ka be hilo icha ho to kikal relationship zo kachapa ata pen chu kumni US a ka ka chu communication gap ichan ham hin na ka ti chu kumni chu ki ho khalo tile email ho phone ho ki ho chu thu chum hi le ki bom khalo a hi je a chu a hi le tua kumni ka hong kit a chu ko ho ina ngom MSW a chai na to hall chu ai le na to hall tia ina mai ken aman computer a chu na to a hall na ti chu kana het lo aman jong sei pai lo ai le boy tia na to mai chu phadi ham office chum NGO la naga chi a ipiha na to na hall chu naga chi lo thi ham ipidia ina na to mai ham tia ka sei le henu ken online na ipiham ka hall a hi atia mun nga hama ka ai le ki pa me chi ho na hung sei pi de hin na ken ka het lo a hin ka ti nidang thil ipi ham le jong ei sei pin chi zawa chu Shillong ka hong yalana hotel a ka lunu chu ka thumwa ai le ka chapain online na chu aman a apply chu respond anga chu ai le ken ipiham kana bol so henu hongo chu online na respond khat ka mu in kongvet sa nu metis boy na kholo ka boy wale na thil khat ka bol hi ka til a voice su onkil he ta so Daniel voice su henu a kho ta hi na a kho ta hi ati then I realized my mistake na ka bol khil chu icha ho ko mai thil hi sharing hung bol in kitia ang bol sun phale en phat ki pelo na then it break the communication chu kitan ta so chu ka bol khil chu ka het chu he boy e ngai da min ke hi ka thil bol hi sanga nang poi mo zo na hi na I should give you my time chu e ngai da kho hi he no ati chu hi lo hi boy ngai dam ko hung thu ma hi na ka bol khil hi e ngai da min la e chance e pe ki din ka ti chu chu e vet sa ki chu hichiki ka hi ja enjong chate ki ka ajong parent children relationship ajong communication hi gap the adi a teenager ho na ahung sei phale phat ipi ahung sei phat le jong communication hi phata ai ki ho theina dia jong ta upawin thil khat asel en me ham ibola sei on sei nom sei o ti sanga chu ko ya na phata a ingai di respect ki pi na hin na thu sei chu ko ngai ti na hin na ichin jong na sata I communication ki holim na chu build up apol hin na hilo le ki tan pai ding a hin chi hi chi ki ka jong nu pa a loi ta bangai ki ho the na dia chuna khat le khat ki ngai sa tu de hearing hilo listening akitin na listening a jong active listening akitin na thil pamlanga ging ho jong tun jong na za o ai ama wang tension chu ke ho to say bit na pi ji wa zu na za uwang na za wa hin ama wang you are not listening chu poimo mama a hin na pa khat hin newspaper na simin ato muna azino na ve na hi le ba azino breakfast asim pi a hi le azino chun thila do ho hi le khasim pum puma don but ji a man ati ji na a hi le azinon ka thu sei ngai hla mong ham ngai hla lo ham ti test na dinga na patem na dinga zani hla in kom ho akina ve ti chu azi pa chun ati na ke long ka ga chin ana ha kina ma ve ati le aloi pa chun ati kin na azi pa chun azinu tha dinga gun akichat man ati le loi pa chan ati ki ke jong ka hung hlai zalin na mei thal ka kila in hi ji pa chun azinu that dinga ki go chu kenang na mei thalin kana kap tan ati le
very good atina lai chuna he chi apana chu kathu se hi na hearing to one thing attention to api lo hi ti hen a hi na he chi tabang atamin ki ho lim ding iti wanga ki ho lim ta thelo a umzin chule dating he thei hen lang hi le hakana khat ve be ham pot do ding a poimon na ei mi ho hi ki hel ti mong jong ki za hen lang hele ho bung in jong discipline ai koi ding ham ki ti nom lew le ki lo min ki hel khalo hi win na ama wang ki hel ding ai ei mi ho la a ki hel ding bune a chi do ding ti ki sei po le aman ding ki khut do pai in na bune in ki chi do le hizat beiding ina hi chi sa he chi so sa ki cho hen lang ina kinele hap ta khat kine thei ding ti ho la ki khot do pai hi ei mi ho hin a value i mat kha lo wai asum value wang ki man khai ama wang na cha ho to abu ne dinga ipot do veleu chun na akipa adano chu abu hi lo chu abu chu ina jong ine thawai ama wang i cha ho kipa na pa chu a hai mil lo wai he chi ho chu cho thei lo wai ei ho langa pana i ve na hi le hap ta khat me cho na ding ti ho langa hi pai in ama wang i cha ho i ji nu kipa na pa chu hap ta khat me cho na sa nga dam sunga he mil lo a hi win na chu chu poi mo i sa win ti a chapang ho tua jong ka cha te ni ko ma na childhood experience anom na sa pen chu ipi ham kati le ni le thum aseina ani wa kibang chu khatna family vacation na ina chi do chu na man pha ka sawe ti where mommy and daddy give us your time na ei hon family vacation iti pha le jong in langa ka che phi ipi pu to nu le pa to iman chu aphanai but sometimes just family by yourself chu apoi moi na chi ti pha le en inu ipa in I khomi ho to hun phat I ho bu mi tom phat imana we really didn't spend time with our children na chi achu vacation adi LTC la thei ho officer hon jong na gam la be ga che hi le jong my father gave me their time my mother tua Daniel hon ipse ya kangai tu kit le henu hepa no hon phat nei pe Priscilla Center a director ya boy mama ai le apa jong general secretary CBC ne boy mama you were very busy but you left all that and gave us your time chichu precious ka society so chi hi chapang ho ade anop lo phat teenager ong len deu pha le wang nom ta hi ve ta ai wanga hi chi hi anop pe da chapang ho to vacation ham ai lo le outing khat ve sum ludi iki cha le jong ina an hon sa choya pa kho aga chi ana I mobile le ipipi ham to iboi lo de you have to switch off na nidanga go hatia ka lai wa vacation chu gamla pia ka chi man lo pha le Shillong chan ka hu chu ai le Shillong chan I che de le ama ho teenager hita chu kum som le thum som le li condition ei pi chu Shillong tan I che le Shillong chu kum som ina sa hin tin loi le pai jong ki hau na bu ne ai ko num jong chi achu ko ho to phat mang dinga Shillong chan I che de le condition ni le thumai pe cho hotel ai ge di ani na min bu ne ai ko le jong na chi lo diu na I chi lo di hotel a ine di hotel an chu tu ya sau na no they're so excited na ina hun ngei lo ho ane u chu no ma sau chu athum nai pe ham ti le thu se ya na chi do lo ko ho to iman bom dia ti so we agreed 2-3 times na chi ja chu weekend a ka hung lo weekday sam ai lo le holiday khat a ka hung mi jong ka hil lo na yela na ha ma ka run chi chu man pha sau chu chitabanga nu pa azong khat ve jite jong an hon jing a hi le khat ve just to take them out and eat something which they don't cook na ei ma hon jong ine ne chu khat ve ki khop chu na uchi ji a chu I hon lo khat a chum bele khat I ga ne jong I ngai lut na ikipa na chu lien the a hin uchi ji a chu phat iman bom dating ti chu man tamahin na suma I cho thailo nidang pha le in ngai lut a idei kit phat le jong ki chokit thailo a hin na chi achu iman thiem angai family tu chung in Rocky Mountain US hotel la ka gi wa hin mi li beb ka hi wa ngova
กุมกุบจะว่าก็บอมเทอยู่เห็นนะจู่ๆสุมาโจเทยเราไอ้สิอาจู่ Rocky Mountain กอม Estate Park กิตินตินก็กิวเห็นนุ่มก็สะดานุจู่รูมขณะก็กิวนิลาก็กิโฮลิโมตัวชีจุนUS บูจุขบทิมตันเนปาลีรีสตอรานต์อันอุมินเนปาลีรีสตอรานต์จู่นุ่มตาอักกัตวูกันเนวฮิจิฮอจู่ดำสุงาดิงาอสุมากิจเทยเราเห็นนะจู่จีอาจู่อสุมลังฮีอีจัดฮัมตีลังจู่ปฏิรินพาอาสาเลสุเมย์ปิกินเนนเวตาอามาวังพาดฮอพาตีฮอจู่โจดิ่งอามันตามินอากาเปลาฟอัทุมนาหินปฏิรินเองไงดุนนาปาฮีก็หินหูฮีอภัดจีอาเองไงลัวฮิโล Love is unconditional. Ahizingin. Patinin stickability katin. He stick with me with his love. Patinin ay lungsin na hin. Ay lengzingin. Ay ko maumzingin sacrificially. Jule unconditionally he loves me. Just a poimon. Family loyle pa kitu banga. Ahilaw le zinuji pa hi na dola kitu na bep hilawa. Pathin ngay lut na aki ngay lut ding chu poi moi agape ngay lut na sei pha le nu pa ka a chu inu pa din mun chu ki bang lo de hin na abang hon izi pa i boi pi zu le sa i boi pi zong om te pathin thu a zong lung lut lo zong om the na chi ho hi ngay lut di izi pa ham izu nu ham e zong abuse zong e bol abang zong om the na verbal abuse zong om physical abuse zong om how can I love my husband or my wife who have done wrong to me? Kay pat na di bol lawa, kasit na di bola, gen thay sa chu, kay ti ngay lut ding ham, na, ti chu thay may thay, ha sa di, ingay lut na zong kichay thay ahin. But here, isay nom chu nu pa ka agape love hi pathin ngay lut na ahin. Nazipa chu nga na ngay lut na talo ahile, nu chu nga na ngay lut na talo ahile. Pathianin kangay lut na kapenu me tiso ama agape love na Lord my love for my husband is finished na fill me with your love through me na iti di itaw di pathian ko ma inge di su apoy moy pathianin nazipa chunga nazinu chunga na give up loading su ade hin na satanin wang why should you waste your time divorce him divorce her you can find another one timai the chu na temptation chu I wang pathianin don't give up na I will give you my love ati hin na tunia nu le pa idin mun ki bang lo hi zi achu izi nu ham izi pa ham ngai lut ta lo hi le jong God can fill you with his agape love na ama ngai lut na chu aki ngai lut hei lo jong e ngai lut sa thei hi zi achu ji hi pathian ko ma itaw kit di emi ho khat azi pa chu conference ka da testimony sharing ane amit hli lungze a testimony asen kum som le thum ta zungol ve zudona kichim se khat ka hin tunia hichi hoina ka testimony ka share thei chu ka jinu ji e he ti kum som le thum chu zudon zu khamsa in hongnu zu khamsa a ka ji jong ka wo hunau men ai wang ka jin khat ve jong phun lo na kong ha le jong aman e na nga na i mu lo chu achung khat ve izu khamji achu kilua kinena na kilua chi ho jong phata ai sil thiengin kalup na e lum sa in ka imut asa zo phale a khut chu angamin e taw pi ati jingka jong ka thoma in devotion hoin a chi ke adin e taw pi jingin ngai lut na to khat ve jong complain bol loin hi agape ngai lut na to na e ngai lut ji achu pathienin ama taw na zal le aman e ngai lut na zala tunia mi ping tha khat ka hin na ka ji le pathin ji e hi ti a testimony ong se kum som le thu ma hin na hitata banga zu le sa a kichi ma hin ai wang azi ngai lut na a give up lo zia azin jong ken jong ka mi hiam hi na awang ka ngai lut ta lo a hin na ai ma pathin ko ma kana tawe pathin ken ka ji pa jong ka ngai lu zo ta hin nang agape ngai lut na to ka ji pa ka ngai lut the na din ei ki thu pin ka ti ji a chu pathin ngai lut na zala chu ka ji pa chu ka ngai lut the hin na atin ka ti num na chu idin mun chu ki bang lo hi ji a chu na ho din mun jong ka hung he hi in ai wa
ngai lut na na nei ta lo le jong pathianin give up lowa ama agape ngai lut na to izi pa izi nu ngai ludin pathian ei nge a hi ti so ka sei tha no finance tam lo cha seibutin eimi hola azong ahin sap hola azong anahin sap ho azong abui na khanu ahi family boy iti phat le sex a boy finance zi a boy anahi ziwin sumle pai hi tua abang tolop ni azinun zong na ato posalin zong na ato ti ho hi achum khat ahin abang ina nu a na na tong lo ti zong ana thawin amawang number 1 who is better in handling finance ti kihele poimo ka salhonin aji chu sumle pai hi e ho ni kika ahin a thim zo a a thim zo ti phat le management langa pana hi chi cho ding cho lo ding ti ho thil he thima lungel nei thei budgeting ana thim ti langa hin chu khat na hi ke ho ni la azong dimnu chun sumle pai langa zong aman sumana kol kha ji achu kaloi pa seidan hele sum ki kol khalo pocket full of air atin na I pocket zong hui di ma dim zing atin hi chi thip na ki banglo a hi ji a khat na na management team zo a ani na chun hi thei han lang hele pool that resources together akati no mo hin nei bom bank account zong joint account hi thei jing le ka dei na aji chu posala zong chu ma aji nun zong bank account na chu ma ania ki happy lo ti ho hi di ka sa hi ven nang bank ke bank nang tolop ke tolop nang lo ke lo abang hin sum zong ki bat leu da nu a he nu pa ka a zong sum ki ba na sum bat cho e sa tan ti ho zong da na hi chu chan lom chu nu pathua jong sei ngam ding hi lo a hin chu ji a chu pooling resources in a hi nei bom ding gari jong in nei bom ding in jong in nei bom ding a hi thei to ka a chun hi che ho hi bol bom dinga sei no mo hin chule sum thui sei phat le transparency apoimo ma man ki het tu apoimon adi a in ko ho pan pi ding ti lang a hi phat le na posal khanin ni khat e phonin upau atina ka insung wa khosa na ding ke ina talo ka hi ji achu kanu hi sang khat be thot ding kanu min kazinu ko ma ka seile ngai hi atin ama wang kanu ngai hi ati ding chu ai thei mong hi in kazinu het lowa sang khat ka thot a hin na no mo ka sang ati zo man no mo ka san kazinu ko ma ka sei ding ham sei lo ding ham ka kina wa he jong kina hi hen lang lung no mo a jing chu no mo ka san na tin na hi chi hola a jingin chu chi a chu transparent ki do a hi theya hi le pan pi ding I pan pi zo lo wa hi le jong pan pi zo lo hlon hi ding na nanga ke ya ho ti langa ha pana panga ke ya ho hi phat le nanom hi in nanga ho hi phal le la ha sein na seizin ti ho langa bol lo te dinga chu poimon chule guthima pi ti ho hi thei han lang hele live with your budget akiti no min na hi chi sei phal le jong budget bep hi lo wa hi thei han lang hele saving jong poimon pension kan ne yati bep a tula a jong pension lang ki sei ta lo hi ji a chu saving scheme ivet ding in a poimoi savin hi che ho hi sumle pai thua chin sei to ding I family ma an no pa ki ka azong I sei ding a poimo me azo a upawin a sei man anu ape nom aloi non ngai hi ati ji ho decision abang ho pasalin jong if you feel this is something right and you feel this is very important na a hi lewang you have to make your stand na chi jong khat ve nu mei hon jong idei lo wanga na pasal stand langam ho chu ki za tho chu thil di hi na la jing wang hi lo ai wanga point khen khata na ichi hi poimo ipizem inu ipa chu sot edam pi lo de hin na ama ho zala jong ilun na di chan ilun na hin chi ji anu mei hon jong hlam khat I het thim di poimo ka sa in na ama desire jong
loi nun jong a head team ding poimo sang kha di ti chu atam jong a hi na ma ho officer li na hin anu pawa chi a chu I chi hi a poimo hen khat hi phat thei bu na I chan na khat hin na inu le pa alung lai na chu chi khat hi le live within your budget within your income ati chu nidangin jong ka sei kha in a poimo ma hi le tu la hi icha te we are spoiling our children na a day ki pi chu bizem de ehon ide chu nakit cho zo lo na inu le pan no e che cho sa zo lo a hin chi zia chu icha ho chu pathian lung siat na to na nanu pawa na to honwa ai lo le na ji pan no na to a at least you are able to live little comfortable a hi le icha te chu ha sat na atu di chu ki ngai thei lo na ki idei sa wal ji a chu cha ho spoil thei na mi he mean struggle ehon struggle ha san na ina tu je a tu nia mi khat isu chu na icha te hi ha sat na I tu sa num lo chu a hlang pia chu na ilung siat wal je a chu ha sat na atu hi ule mi su lo de we na le kha thim na wa hung thim mai thei but if they don't struggle they will not be a complete person iti di ham na man thei wholesome hung hi lo ding a hi ji a chu icha ho thille pai ipi ham ado toy so jong man tam ta ta icho sa nga pocket money a save in icho thei pai di jong do you need it na wale anid a hi le ken wang song khol ho icho sa le jong ivet anid a hi le tam ta nei isa le boy na song khol na pi nom ham nang sa gen thei zo jong omen na ti a alui ho jong ama ho e hon igala a iga pi sanga teach them how to give na help others those who are in need ti ho sa pho ichi langa thi mama ka sain ama hon they respect their children phale boy ichi na pi no mam al chate thu lo wa chu api do lo chu chi chu api sau chu child orphanage sam child sponsor abol le jong acha ho mina abolu acha hon ichi a hin na sponsor chu khat ve a pocket money ho jong a save sau na anun jong matching fund api then they grow up with compassion na caring for other people ti ho jong ehon abona chate ade en ki bol pi na pi di jong bona ki pi and they grow up without knowing anything na compassion mingai lut na ti ho jong hebe lo hung khang do the le khathim wang hi mai the na ai wang they are not a complete whole person a hi kha hung khan kha di chuki chat om hin chi ji a chu ichi live within your budget within your income jong ai hon tamta inei le jong we have to learn to share to give to others those who don't have ti ho jong apoi moin in-laws resource management is easy wa so in-laws management kana ti wa hin in-laws ho chu a manage ding helowin ama hon a manage ma wa hin khatna ahin don't criticize your in-laws kiti hen lang hile barmalanga a mi hon nung lang malang ati win na athu chu ka dei ma man nung lang malang kinei chi a hin he chi nung langa jong pu le pi ho na umuin malanga jong pu le pi ma na kinin he chi ho hin don't criticize them ei mi ho la a ka dei lo khat hi inaw ho la a jong icha ho la a apu ho min sa ho na ama le kha jong thim lo apu ho apu min sa hi ji a ti ho a hi lo le thu sei mang be lo khat hi la jong apu ho abange ti ho chu aza nom lo wa hin ani na be a blessing to them hi thei han lang hi le ka la a pu ho la a gachi a chale naw ho ma to na pu a hin na pi a hin ti a isu di jing hi poimon ama hon a level of love to thu chu ma hi apam langa ki do ta hin ama wang hi che ho connection ki zop na pa chu isu di poimo ka sathonin masanga wang pule pi phathi bu agala jiu hilo hana to a Christian culture a jong ibol thei na layu hin pule pi ko ma phathi gala na iti dingham iche ho chu bol dinga pha ka sa a hin ke honin dimnu lang a hi po le ke mo pu na dan devin ka ge alovin ke lang a hi le ama mo pu na dan dewa a hin ki thu pi ding a hi le jong ama lang a hi le ke pi ding ke lang a hi le ama na pi ding ti ham
in laws hi wedding na apoimo ma man hi thei hel lang hele ei jong khonunga in laws a ding wa hin bad in laws hi lo na dinga jong tau na gel ding na poimo ma man na pathin thu a sei na ma wang in laws a zu fail a hi ti record ding hi kichat ma isavin chu in laws thu a sei no mai nu mei ka hi je chu hi chi in laws I sei phal le ka sei nom khat chu nu mei ho a dia jong adia iki careful dia de ka sa chu once we are married I background chu in sung nuam sa khadang hung hi le sometimes I background kison pi thei chu chi hi phalo na kison pi lo di chi kison pi le in sung boi te a hin phale in sunga nu paka a ham I ham lem khat a boi le in langa galai pai ti jong Bible dan hi lo a hin na once we live it is for lifetime na commitment a hin ichi hi I het thim di phale ai ho ni khat ni le in laws hi di hon jong I chanu hon ji anei phale boi na ham I bi ham ahung sei ta hin na dat namalang chu na vet zo de he ti langa encourage hoi ka sai hilo le ain sung boi te chu chi ji a chu a hoi langa ina hil thei a hi le bang ho lo negative langa e hi le I chanu in sung chu en I boi sa thei e hi je a chu na in laws involvement atam phat le nu paka jong a boi tam ta min tua nu pakhat jong a boi only son a hi in tu chana a in laws anu le apa a in sung mi hon cha thum ham nei ta tu chana control lai na a bol di dol ho thu a pi na lai ti chu uchi ji a chu anu pakal chu boi jing chu chi ja it is high time you tell your parents please don't interfere ti ana se nga ye ti ka ti pi u chuna in sung chu nang ken ka ve tup thei ta ka ki pa he nu he pa ai wang daily management chu ei boi pi ta hin nei lung se chu ka he thi min tin polai ta in phata in farm ta in sei pi un ka ti we khat ve example khat na peleng mission compound ko online kanu chu kholong jin chu ke ka te nu to bom ka hin phal pi jong kanane un mission compound chu ki boi walin kanu chu khol jina hungin ke suna office kai ni la langa chu kanun suna nang lo ka na te nu ho na tong ho dan chu tia e report nom chu ama langa pan wang lung thim se a report nom hilo ima na he hi in what is going on na head di chu poima henun e sei hi nang chu khol jina hung na hin na sika in sung hi tai ka te nu thu ham ipi ha in sung thu hi lung se tain ima e sei pi hin ka za nom lo chu za khaleng wang ka in sung boi di chu na ka nu ji a chu thil pha wang hi mai thei kanu paka jong hung boi thei chu ipgm te root cause ve kit le kanung hi dina ama chu khol jina hung chi ji anu mei hon jong ichi thei anga yin na khat ve inu ho e loi e in kon pi hon jong they are concern ti phale inverted comma ka koi nom hin out of their concern they try to tell us many things which may not be healthy for our family na chi ho jong entertain I bol lo di pgm te in sung phat na di chu ei mo pu na hin na nu paka asia di chu chiki ka hi where to draw the line wang thlem khat dangerous risky thil phalo hil hung lung ding ei sei pi wang thu chu ma hin na I want daily gossip ho a hi lawang entertain I bol lo ding chu poimo because my priority is my in-laws now na khat langa ichi hi I het team lo phat le in sung boi the hi je achu thlem khat example khat ka pi hin na chi je achu I management ei nu paka a boi lo ai wang in-laws ji achu a boi tam ta ma hin na tun jong America ka jin nawa in-laws ki ka a boi tam ta chu nu paka sum le in-laws hi chite ni hi top priority athar achu communication a hin na ki ho man ta lo boi walu na tong anu pawan na tong a hin chi ji achu chi hi we have to know where to keep the perspective na chi ji ai priority le ka ji pa ka ji no hi ichi hi ka priority number 1 ka koi di in-laws su second third da de hin na chilo le wang hung boi the hi ti chu ka sei no Australia emi ho family khanin ama lang dammo na le zani chu apun khomin dammo langa thonin na ama ho nu pa ki ka chu no mas a sa lon ki he team na chu na nei wen
tua emi hola a boi na lin ta hi America avai cha dewa ho chun dollar 7,000 8,000 10,000 lang tax return na kum khana amu wain akipe eki na hin government federal fund in api hin he che kipi phat le zinun jong sang git kiti chu ke lang ho jong ki thot in ti ngel na khat an ne yin na abang chun zipa chun he chilang lang an gel kha lo ti ho la a ki het thim lo na omin chule ke lang mong ei vet sa lo ti ho chuji a chu in laws jong i chan ham khana in a sei khau poimon chule pan pi ding ai le jong het thim ta a ki tu ta a pan pi hen lang asung thua chu agu thima ki pan pi hi hen lang pan pi zo wa hil jong ki pan pi ding pan pi zo lo hil la jong ki pan pi zo lo ding ti a thu hen lang hi le ti a hi aki chai na chun thu sim khat ung seing katin Columbia Bible College a principal pa hi a Columbia Bible College chuti be a international student ho jong ana tambe hin hichipa hi hung pana ki pana chu international student tamta akain scholarship tamta apivin school evangelical school hoya ki sei hitan at the peak na college allo pia ki sei lai ta chu jingka khat azinu ko ma good morning atile azinu chun kuina hi ham ati chu ma chun kuina hi ham ati chu tot na asa na tot na dana kui ka hi ham ti ne he na chu tia baruma chi ahung ki na chu alzinu chun kuina hi ham ati ki le pi ham bui ham tia avena he le zinu chu alzheimer na a memory loss na hi zat ka chu hello mong dan chu ai le kuina hi ham ti chu man na posal ka hin kamin hi chi hi ati breakfast agasim pi ahung ki choi le jong kui na hi ham ati ki ji le hi chi phan chun aji pa chun Bible College principal a hin Columbia Bible College akitin aman committee hall a resignation a pin a committee ho ko ma chun kaji hi dammona alzheimer na anein ken ka vet ngain chuji a chu ki resign ka hi atin committee ho chun athulu nau chu ama ji a college hoita su a hi ji chun nurse khat ila pi ding nurse chun anavet ding number 2 achun ama principal hi jing henlang athumna chun ama umin hi le azinu chun a het lo hi kuina hi ham ti chu ama vet ngai lo hi nurse hi ta kui ham khanin na vet la jong ki bang thu thowai ati chu ama na don but na chu I resign ka resignation chu a pompi ven aji chu aman a hello ti chu adi nai ama wangkin ka he ati chu ken ka he ji a hin chu ji a chu ka resign hi aji nu aven kum ni lang avet jovin a thi na ji nu chu le khabu khat azin ka ji nu dam mo sunga kana vet na a pathinin a holim pina atin hichi hi vena hi le hin khu a ha sanna achum itu dingwa hin hichila achun agape love ma chun till that dua sapat thina in ai khan masang si kilung si ta hin khumang dingin tunia ithu seina chu ivet dingin ni dei win hiwa ka sei lo khan no chu sentences that heals our life ti chaina dingin ka sei nomin sentence hi I am sorry ti ho anat apoi mo ma man na akhat chun I am sorry ati po le akhat chun I forgive you kiti pai le ahoyin na ki ve hen lang hile I am sorry na ti zong atam wal tan ti ding hello ha na mean sorry ati po le I forgive you I understand ti ding pathinin zong isu khil na chu number 1 number 2 tia anasim lo ai tunia isu khel chu tunia ma number 1 hin zania isu khel chu I'm sorry ti le su khel talodana adi dana pathinin evet ahi chuji a chu I'm sorry ki ti po le ki ve hen lang na sei hi chi wang ka khop tai ti langa chule thank you ti hi hlom ka sama ma wen emila
na bol ding do le hi ti langa ki ve a hi na he che ho chu nang bol ding do le nang ki na hi ti cho thil dop ho hi pa tam ta hin me ki cho chu zinu dop ding da na ki ge la ai na nu mei kin an ine phal le la en tam ta ine na lai ei kin lang ane phal le ei kin a cho lang le adop ding phal le ama kin hi chi ho a thank you ti ho hi man ding in poimo ka sabin chule I love you 3 words that heals married life na I love you ti ho a poimo ma man tam ve ta se anga in ei mi ho hi ki sei be lo hi vin ki sei jong i pi phachu mam I don't love you kati lo po wa hi le I love you ti dani na ngai tu in ti langa ha pana pang dan hi vin na Hichi ho 3 sentences I lo the 3 words that heals married life akitin hichi ho chu man luta simple mama hilazong married life sudi a hi ti si no mobin